Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Harold nga Napoluan, gulib. Gra. Idi. Garga, madi. Idi. Kalman laeng. Idi. Kalman laeng manong nemi. Ta alas 9 itirabi. Pare, gawitan. Na? Oras na nga, malpas to overtime mo ya? May saping oras pare. Sayang. Nagayat ka launa eh. Isiksikat mabati na ko na. Aduta itay, nagpatingga at alas 8. Dududuat at nagpatingga at alas 9. Sa mobile extend, iti another 1 hour. Nagagat ka unay. Aon pa anak iyo ha. Kadadan to anak miya. Iso nga, agsaga anak lata. Ay, po ya. Bati ka pengarad. Sige, tumayak nga rodan pare. Kahit kumatian talaga takin na. Kinanak ba nung nemi? Kini pari pa rin na. Siyempre, sa kam tikotse. Pare, anya nga tanong ko ha. Inta pala dumakas dita resto bar. Dapay, damang siya. At napangted ko sa diya balay pare. Na uminumak mo lang sa, hindi lang balayan. Damangan na may isarsarak na pa dita. Payan nyo kumat pakisasarakam. Kasi nun dagdag gugulo. Alaman? Puno saan mabartektan to kit may disgrasya ta. Gamotag drive to tikotse. Iso nga may advice ko ken ka, pare Fernan. Yung uminom ka, jalatan balay. Balay yun. Aguro oray ni Mrs., di ba? Ibaga aguro oray pa nga, ay naturog da ita na. De anak mo. Kitsika. Or-orahin na ka nga tari Mrs. Ito lang aldaw gayam, tinauting pa ng tawag ko keng kuhana. Ay sige. Ana, inta? Resto ba? Nag-awid akon pare. Anesak ko na. Nasing petak nga asawa. Ito sumang petak manon nemi namnama ay kumanga sa batan nakti asawak ngim saan. Ni Nana Delen, manon nemi dalen ti may simabat kanya. Ti katulong. Sir, dakikayaman. Kada ako na si kang rutin ng ilok at di kay. Ayun, di mo tila sumabat ti asawa ko. Ay, awang pa ni ma'am, sir. Ana? Awan pa, kahit mo sa rimwar. Ito pa lang alas 5 nga rimwar, sir. Alas 5. Di mo ka tinawagan, sir. Nag-overtime, mak. Umuno na pa lang nga naghawid dito balay. Kaganan ka, di kasta. Itamit lang, rabi iti pa nagruhar na. Ngem, kadagiti mo unang aldaw, sir, kat rumwar ti alas 9 ti bigat. Agawid ti alas 5. Kasi dyan. Malmalim ngawan, sir. Ti amok kita dati, unig ti balalata. Nga, cellphone ti buyboyaan na kada. Asikaso na ta hardin. Siyak pa yun, di ba nga asikaso, sir? Di ba tilang obraan na nadalan kat agdalos, agluto, aglaba? Nga sa mo pagkibiyangan ti hardin? Idi sir, ng kadagito kat manipo di Roalda nga ruwar ni ma'am. Siyak pa yun, di ba nga asikaso ti hardin? Kaano pa yun? Nabayag basitin, sir. Apa kita lang harod nga ibagam? Di matsalsalud-suden. Aw matipambarak ang mga ibaga. At aw matrason tap na ibagak. Kaya pulong mo kuma. Ay, api ko maipulong ko, sir. Tiyan mo kita mo yun, sir. Tanong salud-sudak kat anong ibagak kini, sir, into no damagin na kayo no ma'am, awang kay pay. Ay, sa paik to, o gawid. So nga saan na nga salud-suden yung awanak. Ita sir. Tandaanon yung awan, so pa nagsaludsud yun. So pala pa nang imbaga. Sige, nang kayon, sir. Nagmerienda kalay tayo yung kahit kutimangan. Agsukatak labihit, nanadalen,
Mangluto kay man nga tay paborito nga pulutan. Tao umayon to kanyak ito'y hardin, into makasukata ka. Alam nyo ba ito na pangted ko nga brandy? Alawan, sir. Sige, sir. Manong nemi, nabayag kaya man nararamidan ti asawak ti kruwar lang aruar. Umininom akong ka nagpulpulutan manong nemi di maligkip ko nga tawagan. Agriring tinut sumbatan. Ba't tinasumbatan? Hindi sumbatan na manong nemi. Hello, apay ah. Apay sa lutsudom no apay. Among ka di ka nag-overtime, ha? Si Mang Petak dito, before 10, awang ka? Ite ka nung pala alas 5 ang rimor ka? Apay nakarig-rigor tayan mo. Ada nga rot party, nga nitang darak. Apay hindi mo yung magkakanyak. Mabaling ka tingin to, no? Sumang Petak kung nagsarita ta? Nabayag mo ka nung ngararamidan di kastoy. Ano nga nabayag? Ita lang nga rabi, ita rimor ka. Ita lang rimor ka nga rabi. Ngim kang kanayon ka nung nga bigat, katsakan to lang agawidan no sakbay nga agawida. Tapno saan ko matoktalan? Ang ganito nga raramidem, ha? Agsalita ng tuntan. Ang nga dito kit na ringgor. Sige, bye. Jack, magustuhan da ito yung inaramid ni Ami manong name. Nabayagaya man nga da misteryo nga mapaspasama kiti pamilya. Awan pa'y anak mi manong naming kinid daw na nga mangalakam ti katulong. Gabuta, siyempre amo naman ti trabaho ti unag ti balay nga man nakanot serbina nga ti asawa na kita mga obisina nga nangatot sweldo na. Anakanot serbina nga adang bukod bi nga balay nga napintas iti pananggrubat ti pamilyami. No saan na nga lakaman kanumat iti namay. Data nga ron ti kapuna no api nga siyak iti nakiasawaan na kaputa muna nga nanamay kano isuna iti danak. Maramid garod ti babae di kastoy may sa daanin ti asawa nga rawar anit aramidan na ti rawar ngagmalmalim sa ita rabrabi. Manong name, ipatpatig ko ni Ami, dahil tiga po na no apay nga inasawa. Nakasaraka kadikan ko na edi. Nasaraka kiso na manong name, nga sales lady ti maysa nga department store. Ngagdakla ko kalagiti. Na dumang klase ti pang formal nga arwatan ti lalaki kan babae. Kasi lang nagbanin iso nga modelo, kada kita ilaklako da nga arawatan. Nakapimpindas ti panagkita ken kuana. Gabutay iso iti mangimadmadel kada kita arawatan. Why manong? Saan man nga arawatan ti babae ti rantak, nga may ti panakakita ken kuana. Kasi lang may isang artista. Manong nami inayat ko iso na gapu iti langana. Ken gabut ti kinasiyat na. Tanaisem, napakumbabang agsarsarita, na Emma, manong nemi, numapay idi mamamuk ti pamilya na kita gagangin matlain. Yung samat nga magulo, gabata naragsak damit nga sang kapamilya manong. Naragsak, ken maragsakan di kinaganak ken kuana, no apay nga siyak tinagbaling nga manugang da. Naragsak da manong nemi gabata, agdam ay kanu ti anak da. Gabuta siya ti mga asawa ken kuana. High school graduate laeng manong nemi ni Ami. Sud ka po na aging kanaeng iti unag ti balay. Ngem di matagtagtag ti balay ata damat katulong. Kunak ken kuana nga itulong at agbasa ngam di namat kaya. Kunak ken kuana nga sumrek iti trabaho tapno saan nga buring. Ngem man naserbi na kanu nga agasawa kami og sumrek pa lang ti trabaho pa lang. Sud ka po nga kahit ang tag na maay, dadapay katulong min manong. Nagkanaig kami ti asawak manong nemi mariknak dagiti na irut nga arakop na. Maragsakan gabutan ng asawak iti kasken kuana nga very neat na banglo
iti ababa nga panao na imas. Takang kanayon namat nga bagbaga kanyak nga naglaingak ka no. Kaya nagyamyaman ka puta. Iti nalaos nga ragsak ipapay ko keng kuhan. Nagyamyaman akmet agsipod ta. Talagang agkamats kami no sex ti pagsasaritaan. Ngam kada gito na palpalabas nga rabii manunemi kasla mapilpilit laeng nga makipag-sex kanya. Ngam saan ko ngayon kaskaso? Atap ko lang ko na. Nga kasla ti panangipagarup ko kita artificial digiti aring ken asog na saan nga kas idi nga talagang parmi nga madlaw munat na talaga nga pudpud ti aring ken asog na. Adangatan sa bali nga lalaki ti bihag ti asawa. Diyos ko, nag-asawa ka ti gulib. Anya ti basol ko tapno, mapasamak kanyak ti kastoy. Nga nakaasawa iti kas keng kuha nga gulib, amang liplipot kanyak. Nukas pagarigan ta, pudno ti atap ko. Ngem iniris ko mitlang manong deta. Saan ko nanging patuloy pa manunemi ti negatibo nga dati panunod ko. Basta iti pamatik latan kita. Rumuar ti asawak iti aldaw nga mapan sumarungkar kada iti kakabagyan na, kada iti gagayem. Kad itang nairana nga da parte nga natandar na iti dayto nga rabii. Nga masunod kadwa na. Sabi ko matasan nga pudno ti ti atap ko. Sabi ko matasan nag-agulguliban ni Ami. Indaw-dawat ko lata nakastama nung name it at no saan nga bumantot o no saan nga agdagsen ti barukong ko. Takas lagpungtutak kan sa saan nga kasla no di kat agpungtutak. No panunutek nga gulguliban nak ti asawak. Agpungtutak no kasta nga kasla arapa-api ka makitkitak nga da sa bali nga lalaki nga mga arakop kan mang bisito mang rumromansa ken ko. Awan ti among kabasol ko tapno mapasamak asyak gulguliban ti asawak. No nagbidutak ka di nga ng asawa kang kuana, nagbidutak ka di ti panang pilik kang kuana. Diyos ko saan ko ma. Manong nemi, narik na akong tiya, bartek ko, nga mawampay ti asawa. Tinawagak man. At akanon itodalan na. Nasya, basta, maturog ako na riingin nakto na sumangpit ka, ha? Nakaadok ti minom. Kaya no saan da makapagsalita ita? Agsalita tanto rin bigan. Saan kon nga napupuutan nga si Mangpet manong nemi dinakmit riniing, hindi makariingak na mas palang titurog na kabutan napuyatan nga ron. Napuyatan nagbata. Ngayon masapol nga agriing ako. Bumangon ako. Kabutan mapanak manin ito pisina. Saan ko niriniing, kabutan napuyatan nga ron. Ay nga manong nemi, na sinansud ko kinanadalayan kabayatan nga agkapkapea. Anong oras si Mangpet ni Mamo? Tanday alaunan, sir. Na-beat kayo pa yung kasimbrak iti si Ledjo. Katurturog yun siguro. Iti sumangpet isuna, sir. Anat lang, hana. Medyo nakainom, sir. Nakainom ket ag-drive. Dandanin ang orod sa nga na isarag ti kotsay na, sir. Di kayat na hindi. Kat dagos nga masusuruan nga drive. Kat maadaan ti lisensya. Kat kayat na nga damatan ti kotse. Gayam. Tapos makapanlat na ti kayat na papanan ti anyaman nga oras. Una, sir. Buhay mayaman nga no mayaman kayo. Ngam naggapo ni mammo itinarikat a pamilya. Ikit kasla nga rod na karaman nga bayda kunada, sir. Nakinayat na tinikamang tinabaknang.
tapno padasan na matagbaling nga baknang kasta. Una sir, nanantalen, ana ti amoy nga raramiden ti maysa nga babae, adaanin ti asawa, nga kalayon nga rumorte aldaw, sa araramiden na pa yan ti rumorte rabi. Anya to kaya, anya ti saludsod yu sir? Anya ti namayam nga ramidan ni mammo. Kaya paspas siya na sir. Kaya no matender ti party. Hambit lang ti aldaw nga da party, dapat party ti rabi. Di kahit ko sawen, posible ka di nga maaramid ti asawa, ti manggulib kaniya. Nana, kahit ko maamuan ti hustong opinion nyo. Dapat siyem ka di sir nga maaramid na. Jackpot siya nga maaramid na. Agad saan yung oras nga, pampanunutin nga, lip-liputan na kayo, sir. Tadi yung matpatsin nga maramid na. Nagsalita kayo ito ng siya, sir. Kaya nung mabalin, sir, paritan nyo isuna, nga pasya na pasya. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi inrantak ti saan nga simrek kalidingal daw intawag ko ni Pare Fernan. Diyak matawagan ni boss ganto wala mang ibaga. Ano kami tirason? Sakit ti ulok tanapuyata na. Tapi kami ti hangka sumrek pare. Kasaritak ti asawak tinarapat. Ada ka ti problema? Bifuruan nga si Mang Pet ti asawak ti drabi. Kagkanayong gayam nga rumor ti aldaw. Masala agawid before nga agawid ak. Di lang kalma nga namwa. Kaya mo sawin at the mystery nga ramidan ti asawa pare. Nga diyak kahit nga tapen nga da. Nga guliban nag ti asawa. Nakadildelegado ti kasta nga pasamak. Partner. No sa sino pa iti nagbaling nga napudno. Isupay ti maluko. Huwag nga rod. Diyak inarapa ang pakaso ti pagbalingan ti pamilya. Ngayon saan? Ikadig data iti panunot ko. Diyak kaya tagpanunot ti negatibo. Kaya dungas pagarigang nga rod, sir. Ay, pare. No mamom nga pudno. Ti atap mo. Anya taramidam. Makapapatayak iti tao. Kaya taradam lang tarik na ma. Amo ang mga met, no may balot ka, no mapapatay mo ti asawam. Diyos ko. Tarabahin na. Patid ka rin ti panunod ko. Kaya rubing lang o na, rubing lang na pare, agkamang kinabo Diyos. Sige. Sige pare ha. Idinalpasin nga nangan ti asawak manong nemi. Ti amo na kitawanak. Ngayon di makita na nakigtot. Napada ka. Abi ka di ka sumrek. Kapot talaga kahit ko ang kasarita. Oretan alpas ka nga nangan. Makapagsaritatan. Dahil talangin, ti, nagkababsenam. Dahil talaing, lalaingem. Iti kasi nga rimso nga problema. Nagpaigdigos. Hindi makadigosan, manunemi, kahit nakasukaten, imay itiyan ko. Inarakop na man. Kadigdigos ko. Awad na pasama ka na tayo, Trevi. Baga kaya't mo anda masama kita, sweetheart. Ay, ayawan na ka di. Abi ko mga nga naiwan ka. Anak ko matbasol ko. Tapno ay ayawan ka.
Nagtuko ka. Tapno makapagsalita tangan siya. Talo ka nung abulan nitan, nga rumrumor ka ti aldaw. Nga agawid ka ti malem before. Umuno na ka agawid gamit ti siya. Nga ti amo kakit, nagmalmalim ka dito balay. Gayam, nagmalmalim ka iti. Sa dino papapanam. Sumarong ka sa di balay. Sarong karak na kiti dati kang trabahuat. Mapanak, agaliwak say. Ang serbi na nga ron nga takotsek. Nga ingat ang anak ti kotse. Nga sinusurwan na nag-drive. Maburing nga akmat, madagdatan unig ti balay. So nga rumurak. Mapanak karak iti agpaspasir na dumang ang pinta sa diso. Apay nga ron nga di mo imbaga kanya. Nasakang ka di pala yung magakain ka. Awan ubrak dito balay. Isang ka po ng ardang katulong. Di ba, boring, tikadak dito balay? Hamo pa'y as-asikasun ka nun ti hardin. Di ba? Dati-dati nga maliliwang ka, mga sikaso iti hardin. Gapota, lab mo, iti mga sikaso ka iti masetas. Ngayon saan mo ka numaten nga, as-asikasun. Nimat ka numaten na nanadalin. Di ba? Dati pagugustom. Maka-obamot, siyempre, di taklata ka na yung hardinan. Umakarak mo ta. Inakmat iti beach. Mapanak ka rin iti mga lugar. Sino kadwam? Asinot kadwam. Siya klaan. Api ka di mo batang na dagos. Katurayan mo ta. Panunutan pa lang ibaga? Panunutan pa lang no ibagam ti pudno saan? Pudno ba namin ibagbaga ka? Abi, paritan lang kasta. Kadno paritan ka. Saan nak ni patpatig no paritan nak? Saan ka naragsak, ngagbay may sakto ti balay? Adamat ni nanandalin. Sa bali nanandalin, katulong na isuna. Ang nangarot kahit mo aramida kita sa anak magtrabaho, tapno ang data nga doon dito'y? Saan ka maparitan? No paritan na, kahit nasawan nga saan na kong alam. Di ba ingkarim kanyak, nga niyaman na pakaragsakak, kaya di paay mo? Sa mga lapdan, ti wayawayak, ngagpasyar. Naragsak ka kadingarot ngagpasyar nga siksika? Saan? Pamit lagayam. Di kahit nasawan. Adda kadwam. Asino ti kadwam? Ala, panunutan na sino? Sino? Di gagayam ko. Abi nagbayag kang ordo ng ibaga. Sino kadakwada nga gagayam mo? Sino lang gagayam mo, di kanain nga kadwam? Apay awon ubrada? Padamida nga on trabaho na, kadagpaspasir kay lata? At doon aming nasalsaludsudan. Di mo kayat nga saludsudak. Siya kung nagsaludsud, kitsong batam. Paritan na, ngagpasyar? Saan ka paritan ngagpasyar? Madlagayam. Saan mo kung sinaranbayin o papanat? Tisal saludsudek. No asinot ti kadwam. O sige, pasyar ka. Ngayon asinot kadwam. Naskan ka di pa nga ibagak. Nangat nga to pa lang, boses mo ngim siya. Mapatangak ka din o sino kadwam nagpaspasyar? Sino ko ma? Api ko mga among, mga mata ma? Lalaki ba? Lalaki. Kaputalip-liputan na. Kaputamay sa kangagulid! Kinunak manong nemikit gidang matak titinggid na, pudno ka. Agpudno ka! Masat anak! Masat anak! Lagasak kalito di kakpudno. At dalalakim, gulguliban nak, ibagam. At dalalakim, ha? Dalalakim! Huwag! Anda!
Edi panangibaga na ngawen adda manong nemi nagalabat ti tungpa iti rupa na. Manong nemi danugak kumapayen manong nemi ngem inggawid nak ni nandalen. Sir. Inarakop nak ti baget manong nemi ngenya dayo. Sir. Panunot kayo, sir. Ipatagnak na nadalin. Ipatagnak! Inamin na nga talalaki na gulib na babae. Kahit ko mapapatayin, papatayin patagnak! Dalin, warning nga kayo, wadag kayo! Ngam dinak inibatan ti bakit manong, napigsamad kayam. Ngam oray batan na kon awanin ti asawak manong nemi kapag simbreken, iti silad mi ket nangalat sumagmanong arwatin na kalpasan na pimanaw eh. Inibatan nak mitlayag ni nandalin. Pingaming inggawid dak na. Kit no dihang ka kumang inggawid sir. Kit dinahandog-dahandog yu kuma. Uno maituloy yung binagkel. Dinagbaling kay kuman nga kriminal. Abusta gulib lang arudan ti asawa yu sa kapilagbaling nga kriminal. Di makkel ti problema. Ani nga tati, basol ko na natapno mapasama kanyak ti kastoy. Siyak nga nakapudpudno nga agayat, siyak nga awan ti amok nga saksaktak, awan ti padpadakak, awan ti anyaman nga pagkurkura ko nung basol ko ti padag ka tao tapno madusa ak kumakastoy. Sangga di nakasya ko ha? No sino tagar aramid ti madi ket mapasamak tumad kang kuana ti pasamak nga madi. Ngem saan met awamat ti madi nga raramidak ngem apay nga siyak ti pakapasamakan. Ti kastoy. Apay magulgul ibanak ka nagbalinak ka na pudno. Kapayan na ti basol ko. Awan di basol yo sir. Adalaing bidot yo. Ano kumat bidot ko? Bidot ti panang pilim kay ni ma'am nga nagbaling asawam. Tawag ko tinapasamak kay ni Fernan Mano. Inamin na mismo pare. Inamin na. Kapag ano di na aminan ka talaga, mapapatay ko suna. Kaya di adadang pinatay mo, kapag inamin na. Imbag lagi din tada na, ninanadalin pare. Kinabaylan na kang gawid siya, bakit? Napigsa. Kaya talagang, yung gawid nakmat lang niya po Diyos. Tadi nakayat nagbali na kadakis. Ano nga ito tinam na maya mo? Ano ito desisyon mo nga rin ito? Wayawayak na sawak. Gabotasan ko na kayat isuna. Husto din na nadalin. Nagbidutak na nang pilikan ko na. Husto nga talaga. Nagbidot ka ng pili nga nagbaling asawam. Saan ko mga rumbeng isot inasawam. Huwag nga rin. O, matiam mo kapag kurkurangakan ko. Ipay ko matikalikagom na nga sex. Siguro akit. Maburing. Nagpaspasyar. Ada na sirpat na. Dikuan. Ada naramanan nga sa bali. Isok na siya. Makipagladigin ta, iti nagtungpalan ti panagpamilyam, partner. Yam sa nga bali. Adamat pa'y maitid kang another chance nga agpili. Adamat annulment. Legal separation nga muna. Kaya dungas pagarigad na makakita kan doon ti sa bali. Karigadom to nga paanal kasaryo. Tapno tublema nun nga. Ada ikasar mo. Ket bareng, sapay ko ma, dati may kaduang babae, sanggan tukuman nga agbidot. Makalawas manong naming saan nga sibang sangpet ti asawak, tinawagak ket simungbat. Abi nga saan kang sumangpet. Tapno papatayin na. Ayam mo nga itan.
Iti sidong iti sabali. Umay mga alanan ti kompleto nga rawatem. Uri into na awanak. At damat ninadalan. Tapno awanan ti rason pa nga agawid ka iti balay. Sumako kung tanto ti abogado, tapno maramid ti legal separation. Mait ka kadi, no maanal ti kasarta, tapno makapagkasar kayo, kada ta kadenten namita. So ano kung mga makapagkasar kami? Ori maanal ti kasarta. Apay, asawa na. Ana? Kasto ka talaga ti biyagyo, ti pamilyayo? Nagpambarang ka kadila nga nasingpet, nga sila na siya ti family background mo? Talaga nagbiduta ka ng pilikan ka. Ami? Kung naman nakasasayat ka nga babae, nga magkuri ka. Virgin ka mat nga tinagkikwa ka. Naging aarayak lang. Hana? Api nga adadara nga nakita. Artificial na dyan. Food coloring. Alalaga nga mang luklo. Oh, adakala ko matisang anak talaga. Oh. Imbag lagi din manong, tasaan ka mga nadaan ti anak. Gayam ka talaga akong kontrol. Imbag tanag-kontrol. Pero saan ko man nag-kontrol ka, adanak miya po, takdakas ko man napasamak. May isakripisyo, ti basagbahay na kita, anak may isuda iti, kang runaan nga maapektaran. Manong nami, yung karigatak nga road nga yung wagsak data, nga umuna nga experience ko, manong nami nga saan nga na siya. Nag-urek ti babae, manong nami, nga sa baling nga ayatek, na maamuk ni Daisy manong name iti may nga conference. Kada ita konferensya kada adda iti igid di baybay kada reminsan. Umuna nga rabii manong name nimbes nga mapanak makitipon kada kita madamang o inom napanak iti baybay ket nadanon ko dito ni Daisy. Hi. Hi. Daisy? Yeah. Harold? Yeah. Kumusta? Gustoy. Mabalin tagsaludsod, Daisy. Mabalin. Kumusta ti love life mo? Ape katawag ka. Saan nga na siya ti love life ko? Apay? Separated. Apay? Saan na map-map nagdasawag? Kusta? Kitsi ka? Apik ba't pada ta? Ano naman ti rason? Kasi ay, hindi nakaramahan ti asawak ti sabali. Kan talagang aramid na. Inako na pa yung idamo mi ka arabi ikat naging aaray sa adda artificial food coloring impakita na. Kasta, nagbiduta ka lang pili ti asawa. Imbag ta, awang pa anak mi. Dajay, nagsina kami. The legal separation mi. Kastamat ka na kami. Ada anak mo? Awan. Mabaling ka diti agpropose. Baka saan ka matamapapnek. Amon na siyak ti agayat na pudno. Kasi ti ba nagayat ko idi ti ex ko na pudno. Ngayon nagbidutak ta isot na pili. Kahit nung siyak dayatem, saan ka nga tangag bidot? Taan niyo ko man pagbidutak. Ada amin karek ti bagik. Nadjakon kayat tagayan. Harold. Umengan to pa siya rin di balayo. Tapno ni kastakit may panagnig ko ken ka. No kasanot kinapudnon panagayat ko. Dahil mo naglagang nakita kayat kang kanyak. Hindi pa nakaamok ang patpada ta. Dagos ka nakariknak ta ni isang sayang nga pitik ti puso. Nang roon na matmatang ka.
I love you, Desi. Di ka pinapaay? Hambay. Baka itang mapahay ka. I'm sorry. Ngam napang ko pinaspasya ri balayda manunemi kabayatan nga maulit-ulit ipapangko sa jay hampay nga rabiit papangkunal daw. Mapanak pangal daw sa jay. Makalangan-langan ko manunemi di kita taganak ken kakapsat. Agi inustorya kami ket madlaw ko manunemi nga awan panagin ko kuna dagiti bagbagada. Kuna ni tatang na tagsanggasat di anak ko. Ta nakapili di kas iti dating asawa na. Padpada kam lang tata. Isong istorya ni Desi kada kami barok. Sabi ko mata, maloko ko matlatingik na. Ket sabi ko tatamati bagbagami kang kuwana, padasin naman ti agayat, ket sikati ayaten na kapot madlaw matbarok nga talaga nga napudno ka nga agayat. Nagiging kalpasan tin ng mga bulan manunemi na pangkumanin pinasyar ni Desi. Adak manin. Takait ko nga palo-apan manin ti bagbagakeng kangayat. Harold, isardeng mon ti mangaram kanyak. Jak to isardeng. Ngem kayat kong isardeng mon. Ang kong isardeng ko nakman. Ngem kayat kong isardeng mon. Tapi nga bagamang isardeng kon. Isardeng mon ti mangaram kanyak. Ta saan nga nasken pa nga armanak. Gabot aklunan kan. Ha? Agbeso? Kaya no aklunan kan. Di saan akong ngararman. Isong isardeng mon ti mangaram kanyak. Gabot yes, I love you too. Oh, Desi. Nga maging gana ita manunemi. Ket sampay nga naanal ti kalay sami kini Ami. Tanong kasta nga tawagak iso na manunemi. Sa balik ano man ti karelasyon na. Paasigbad kami nga asawa na ti karelasyon naman. Intun ka no, masarakan na nga, lalaki nga, nawaya nga mangikasar keng kuana, isunto ka nun, may ato ka nun nga paanwal. Imbagak pa yun manong naming nga, ikakso na ti kwarta, nandana, bayadak ti paragpirma na, yung saan nalata kayat. No, pagkasta manong nami, itilikodan nga saan ko may kasar ni Desi, nga magpimpin natig kami. Para kada kami nga saan nga napatig ti kasuratan no marriage contract. Tinapateg, ti pa nagpimpinateg kami. Ket nadaan kami ti talo nga na. Dito nga ron, ti pagkasaritaak manong nemi, kadagyaman naglauna, iti anus mo, nang ibasa. Kadamuklak, adaklak, ti pamatik manong nemi, nga damat maibatin nga adal, balaag kan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ka nagbuya, tanangin ti agpili. Saan kaya basta agayat, iti anyam asinuman ang pakariknahan nyo ti ayat, ang mga nagbidot kayo. Amuin nyo, no siya sino nga talaga ti ayatan nyo. Sakbay nga ikasaryo. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Harold. Thank you, Mat Ken ka, Harold. Thank you, Mat Kadagitay. Nagbuya.